O te whiawhia lava te whaatalo whātu leo whaafonga ma le mai mo mai o lo tātua te no mpaanga i le nei foi amtanga le vaiaso le whaopopongo tala I mea lo te tupu le tātua te no I Sāmoa lusi ma yelo whaafonga. O le whaamoemoenga o le malo le te tala lo I nai o le toe whausia ma wha le leo o le whalea onga le aonga tūlanga lua tū ma oti a le ka le sia Peace Chapel vai mea na saunoai le fionga le sui pāre mi o le tātua te no le fionga muripola ana rosa ale modio o le manulo ti o fata o le malo mo le rua whelua se fuma le ono rua whelua fitu fa pena foi le rua wheto se furu I le tō se fuma le tasi I le vahenga o tau ia o onga o le toi tu I natu leo le wha mamafa le tu tau ia o onga e ne mauti noa whale a onga o no whanga ia o ina I le whanau ia si tia le tau unga o onga ma tau mo whainga le whanau ina ia si tia to mai o whaia onga mai lanto o lo nafa ma lea o ino whanau. Ina ia mauti noa ile au sio ma ta tia ma o onga I te tono lea tunu umole lumanai. O lea onga ale ka le sia Peace Chapel na amta mai wana o sea onga a mata mo whanau la iti ai ua au sia lana moe mtinga e mwhai ona whaalau te lea tu ili tausanga I lunga atu le mātatua e pei ona ua whaau whale nei lona whalea o fau. Ua whaamanino mai le whaaton silio na tanga ruenga le soi fō maloloina le atunu. Le whaletua ia June Scanlon Louis. O le a o atu le soi fō maloloina le wha maumaunga o ana pepa mō ngāsanga se uma ma whaila mō ngāsanga se au tō wa atu e wa ia fō mai e whaia iei runga wha maumaunga fō mai pē tusia. Ai o le a wha mauina I lunga wheso o ta inga wha aona pō nei e wha o ngai nai wha teknolosi. E whepasia iei wha maumaunga o se ngāsanga mai mauta ngase umoi vanga ese o le atunu, pe a whai ai mo mi atu se fō mai o lo unga lue le isi mauta ngase. O se la sanga faule nei e si lia ili miliona tā lana wha tupe nai ma tāpe nai, na sau no le fionga I whaaton sili. O se la sanga pito I sili o na tā ua ma vave talia tuai I ngase mo mia ili temi vave, nei lo le whainga tuai sa ia e tā lia mo na yaso le pasi mai o le whaila tustusia, mai wha maunga le tasi whare mai sa iai le ngase a ngai le mota ngase ua toe a sia moniton fitinga. Ua whapena fo le whainga mō tala vai pe a mai o na siaki na se ngase se fō mai. O le a leto iei se pepa tala vai tustusia tu inatu se ngase. Ai o le a ngai saolo le whale tala vai e whae lolo na swafa ma pepa wha maonia mo lana tala vai le ua pasi atu iei. O le tasi neo bloketi na whae loa le whionga I le whaatuna sili, wa se lia ma le tolu se fultu sanga o tau ma whai ona tu whaata sia. Wa whaata auina nei le malo le tele o vaenga o le ata mai whaona po nei, le wata ua o le AI, o le ata mai whaafōlinga. Le fwoi wa whaongai na le malo I ana pepo whaamtalanga o se ata mai whawhau. E pei o na whaatawai na le nei tausanga I porkala me whaanga soli tausanga te itasi e whaamanatu I nei pēma una I e leo fiso le puri whaatonu I tupulanga talavou I ati na eina le whaongai no to mai whaona po nei. O le sini au tua le nei tausanga o le ati na eina leo le whaateknolosi mo le lumanai o tupulanga talavou. Sa mwhai o na whaatasi mai kolisi maulununga ma le motu tele I sala whai. A toai manisi o kolisi I uporu nei. Mo le whaata waina o se isi sini fau a le ofisol puri whaatonu. O le fionga le minista o le ofisol puri whaatonu so ta inga wha teknolosi ma whaamtalanga whaon po nei. Na sau no le sau noanga au tue whaata waina o le wha moe moe. Leuna ia o alu ma whanawe o ngā tutonu I eife so ta inga fau o fi mai le lanolangi. Ina ia au sia la to suenga e whaafeingo fie on piatu Sāmoa e suinga te tele ma suenga wanga I ai le lanolangi. Nei a wawe foi o na pue lo tātou o tunu o I ngā ruenga ese a toai mati na e ale malo. E se formal tolu te si 8 miliona tā la o se vae ngā tupele mai tupe whaasiri le whaaputu ngā tupele UTOS. O le a tufatu whaatu ia na sui wha unite uma e iwa sene li unite. E si lia ele valu wafe lua se lau le au wha unite le o le a whaamnia ina le tufatu whangale nei. O le iwa sene li unite, tusa le o le whātesi ma le whātasi pasene e fua lea I le sao o le au whai sao whanga o lo I te tonu I le wha alapa ptongo tupe teu wha whai ngā ruenga le malo.
E fitu tesi ma le 5% le si itia o le taua ngā o le unite, wa wha umai nai le se fun ma le lua masino le tausanga wha le tupe, le o le a amata wha sa fuatu ma tuftu whainatu I teo ngā tupe, I le amtango nei vai aso. O le aso lua se fulo le masina le nei, o le atu wa atu ele tātou au e na o le toa wha se fun ma le wha, mo na o ta alonga wa wha tūlanga mai, e le ta milusanga a malo o le taupulenga, lea o le atari malo ai Glasgow I Skotilani. E na o le 5 ta alonga wa ta pena I ele tātou au fili, e au fiai le vaengo le sisi ua me mafa o vaengo fai pelenga, le a au ma le au awheleti. O se teibi mua nei ua pa ua I lalo le fui numera, o se au masia Sāmoa ta alonga le taupulenga, pe a whatu sātu I le lua se fultau sanga wa tuanai. O se fesuia inga na wa wha ma mulu au se tā lia na tu e tari malo ai Victoria, ma wha se atu e lole ta amisanga e tari malo e se Kotilani, ma wha atu langa mai e se Kotilani ia na o ta alonga e mawhai o no latu tari malo ai, e fua I le teimi le ua wha fua sei, o na tu inatu e tāpenai. O tala fawia, anu e tele lavane ni aso le tātua tano malam tango le vai aso I ngā ruenga, wha soi fuia.